Is the last comedy video! The first comedy video was Nature of Finland. Hello. Yes, indeed. Finland has thousands of lakes and forests. Finland's forests are full of this tree. It's called spruce. And the second tree what Finland forests are full is pine. I have to tell you about seasons. The winter is the longest season in Finland. It's cold and it's dark. I think that summer is the best season. You can swim and run naked. I will show you something beautiful. And the wildcat. So this video, I didn't make it to this project, but somehow we showed it in Spain because some teacher remembered it and wanted to show there. So I tried to explain something about nature of Finland, but I think that everyone just remembered the wildcat. I have found a wildcat. I hope it won't attack against me. And there the wildcat is again. Wildcat! And I'm a little bit embarrassed about my dancing and singing. I am Lion Man. And I think that even though the video wasn't so good, some people liked it. And I had a lot of fun making of it, so it was good. Thanks for watching. Hello! Hello boys and girls. My name is Timo and I'm here in the swamp to tell something about our video Swamp Song. In Swamp Song we try to show you the finest moment in Kalevala where Väinämöinen sings Joukahainen in the swamp. Pyrkö! Onko asiaa, ketku? Palaskin puhumaan, vanha kääkkä! Staudu kuolemaan! Tämä merkitsee miekkataistelua. Näet mä loitaa! Lohti nummakaapin! Nyt kuule saatana aukko, ruvetaan laulamaan! Perkele! Nyt ukkon Noa, ukkon Noa Olli. I did it again, made to believe, moment to fail. Tämä on hulluutta! Hulluutta! Tämä on Pohjola! Auta! Miksi? Siksi! Minä hukun! Mitä saan siitä palkkioksi? Saat siskoni! Lupaat vaan. Niillä on lystää vaan se sieltä ojan sieltä jostain. Okay. Well, my opinion from this video is that it was kind of badly made because there was
almost minus 20 degrees Celsius, so our camera's battery didn't work as we hoped, and well, we used that damn movie maker, Windows Movie Maker, which didn't help or anything, and our resources were so little that it was almost impossible to make good one. So in our project Nowadays Kalevala, we tried to show how Kalevala affects to the youngsters' values and to the culture. Tervetuloa tänne ajankohtainen Kalevala-projektin pariin. Tänään esittelemme kuinka Kalevala näkyy nuorten arvoissa ja kulttuurissa. Miten Kalevala on sinuun vaikuttanut? No, Väinö Pöynähän on minun idolini ja olen laittunut 20 kiloa Väinöisen ansiosta. Sehän onkin meidän seuraava haastateltava. Mikä sinun nimesi on? Seppo Kaukamieli! Hyvää iltaa, katsojat! Olette varmaan miettinyt, että miten Kalevala liittyy musiikkiin. No, tässä on ystäväni ja asiantuntija Kalle Sulosointu. Tervetuloa Sporttiruudun pariin. Tänään haastattelemme maratonari Jukka Kuikkaa. Hän on aikomassa osallistua Kalevan kisoihin. In our video we had different kind of characters and also the resources were much better and the weather was also warmer and the editing was also good. So the full video was success. Mikko, mitä helvettiä me täällä tehdään? Mennään kahviin. So, Dealey was our masterpiece. It took almost 1 month of our free time to build that masterpiece. But filming is perfect, editing is perfect, acting is perfect, and everything is perfect. Minä olen Hallis Harkimo ja tämä on Dealey. Hey dude, wait a second. Who is Hallis Harkimo? Well, he is rich guy in the Finland, like Donald Trump in the world. Teidän tehtävänne on selvittää, miksi Kalevan kurssi on laskussa ja mikä on kaiken takana. Kaiken takana on nainen, joka ilmeisesti rakastaa. Pojat! Se on loppu nyt. Tehtävien suorittamiseen. Kaiken takana on nainen. Joka ilmeisesti... Me kuultiin tuo! Miksi ne ryöstää pankkiin? Mä kummisetä käski. Mitä kummisesta tähän liittyy? Hän on syy Kalevala-korujen myynnin laskuun. And we tried to show how the Kalevala has effect to the economic of Finland. But video is something different. Voi se taas soittaa Amerikan presidentti. Ei nyt kerkiä! Nokia on muuten meidän sponsori. And who is the biggest legend of the Finland? Relax! Well, that doesn't look like Väinämöinen, but the idea is most important.
Mitä sinä täällä toimittaa? Haluan tietää, miksi romahdutti tää Kalevala-korujen myynnin. Oletko sinä valmis tappeluun? No joo! No niin sinä olla minä. Nunchaku! Minä olen Nunchaku-mestari! Hey, let's watch it again! Nunchaku! Minä olen Nunchaku-mestari! What an idiot. Lauri, that was you! Oh shit. In our video Survivors of Finland, we try to show Finnish nature in winter. Also, we showing the Finnish people craziness and courage. Tervetuloa tänne Suomen selviytyjiin. Meillä täällä Suomen selviytyissä on vain yksi sääntö. Ei ole sääntöjä. Vladimir! We made this video together with girls, and that's good because we get many good ideas to the video. It took only 1 weekend to make that video, and that's pretty fast. We get many good characters, and that's good. But I think that Russian guy is very lazy pig. Vladimir! Oh my, it's a Vladimir! No, what are you gonna do? No! Ah! This college project is a great opportunity to get to know new people and get new friends. So I think that I have got some friends, so I thank you all. It's been such a great honor to make a videos, such a great audience. So I honor you. Thank you. This is once in a lifetime experience, and I'm so luckily who is in it. So, thank you! Thanks for watching our videos. Thank you. So, 1, 2, 3, 4. We freaks want to thank you from Finland! Kaikki takana on nainen, joka ilosti rakastaa, Jota minä en vastusta! hei kaikki, nyt mä sanon sen. kaikki takana on nainen, hyvin meninomainen. Kaivenon takana on rakkaus. Se on ikivanha, se on uusi. Siltä yksikään ei kylmäksi jää. Elämä on musta elämää. Kaikki takana on nainen. Kun sä tulit mä olin ihan kuvahaa vaan, joka heti alkoi sulaamaan. Kun sä tulit sä olit mulle jotain ihan uutta. Sä olit mulle koko elämää. Ja nyt mä lähtin. Enkä elämäni tiedä. We want all